Američki predsjednik Donald Trump upozorio je kasno sinoć Izrael da bude obazriv samo nekoliko dana nakon napada na predstavnike palestinskog Hamasa u Kataru, državi koju je nazvao veoma pouzdanim saveznikom. Katar je izuzetno važan saveznik. Izrael i svi ostali morate biti oprezni. Kada napadate ljude, neophodno je voditi računa, poručuje Trump novinarima. Izrazio veliko nezadovoljstvo zbog izraelskog udara izvedenog u utorak u Dohi, glavnom gradu Katara. Američki diplomate ipak smatraju da taj incident neće narušiti odnose Vašingtona i Izraela. Podsjećanja radi, Katar igra ključnu ulogu posrednika u pregovorima o prekidu vatre u pojasu Gaze, gdje je sukob započeo napadom Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine. Izraelski napad u kojem je stradalo 5 pripadnika Hamasa i 1 katarski bezbednjak naišao je na snažne osude, posebno u arapskim zemljama. Zvanična Doha pozvala je međunarodnu zajednicu da prekine sa dvostrukim standardima prema Izraelu i da ga sankcioniše zbog tog